gili thing na chan lo thlir thin tu te chi bai ule tun tum chu mizo ten kan e na sat tak kan e na sat mai pum dam do chung chang hi soila an ta tho dan te le side effect te he ba ka hian kan pum pui a lai chokong ve chung chang te ma zong te po thil poi mo mai kan soi tel bok anga pum pui dam doi kan ti hianin emi kan pum pui ulcer pum pui long le hemi chokong long kan ti hemi dam doi kan soi ber dona ama saber ka soi tur chu kan e tam me pakhat PPI proton pump inhibitor hi ni proton pump inhibitor kan ti hi eng pantoprazole te omeprazole te esomeprazole te le rabeprazole te lansoprazole te hetiang te hi ni hetiang hianin an tha tho dan ber chu emi kan pum pui emi hianin thur acid a oma hei kan pum pui hianin asiam chuaka PPI tuna kan soite khanin emi acid in siam chuak tamlu tu tur kha atitlema acid in siam chuak tur kha adangani khatia acid in siam chuak tur adan khanin pum pui acid chaklu tuk le tamlu tuk ina pum pui bangte atipan tur te le atilong tur te kha khang kha aveng theya tine tiang PPI kan ti hianin ami luak dan na ti mai ami dom peridon tel na hi oma he pantop d kan tiang te chuanin DSR omboka SR kan ti sustain release ani ami DSR tel na ang chi hi chu nga zoi muanga na tho thina wangin atlang puin zan muddona 18 ani chuan side effect na po ani ve boka tin he ba ka hianin pumpui ne na e kopchi pok pantoprazole mo dang ne na e kopchi itoprite tiang ta po kha ombele emi itoprite hian chonin emi kan pumpui chelo lutuk kha avati che anti meng chu kha khanin apui boka chuan side effect ta po nei ve side effect hi tiang kan soyanga heng zong zong hi an ne yang ti na ni lowa emi tin revak lawan e te kha chu side effect po nei lowang amai ro side effect kan nei ti hianin e na sat le e rei ina effect the ani tlang pui don ani chu hemi aru tliak le ru moi ma yengi thlen theya ru tliak nei thena chance kha ati sang thei boka in kal nat na te po nei thena chance kha ti sang kan nei ngeng ti da chu ni chuang lo chu tiang bokin thin nat na te po in hatiang PPI e na sat le e re khanin hemi kan taksa magnesium te iron te le vitamin B12 omzat te kha ati tlem theya khatiang tlak chamne te kha asiam be the bokani tin nat na khik nei thena chance ati sang bokani ena kina kan la soyang athan chu kan pumpuya thur hianin nat na khik te khati hlum ve pumpuya acid khatianga adam doi wanga lo tlem lutuk khan nat na khik nei chance ta pokha atlem ve boka ani heng ba ka hianin nge dang ro te tin ek bu mal lo ek khal le ko thalo poka siam pe ve vun thak le bol lu hai luna ten pumna te ten taka siam theya tin upat lama nge thuak buai ngai to na chak lo kan ti dementia ni thena chance te pokha ati sang ve bokani in na pa hi na chon he kan e tam tho antacid kan ti chon he gel hetia han thin nga yang chi tiang ni tlang puya kan thwe dan tu chuanin algel te walshit te gelushit milcon aldred gel mi thang atam he hi chuanin emi atla tho da danga emi kan pumpuya acid tamlu tuk kha azut chi adala azuti dalta kha ni na lai ka thina thi kan ti te yan ta kha ati zia oma tin pumpuya acid chaklu tukina pumpui lo siam tur te pumpui pan ati zual tur te khang te kha aveng ve boka antacid kan ti hianin alkaline ani tlang puya content te hi chu emi calcium carbonate te tuan magnesium carbonate te le tuanin aluminum hydroxide te omatin he tianga hianin simethicone an ti hianin hemi uk anchi kopur tele voi ka tiang veng thei te kha om boka
in antacid a hianin oxytocin hemi na chok na hemi pumpui thip na lut tu ka tiang te ti je om thei tiang te po tel boka oxytocin hi chu ei mucin ang chi a ti thuan atel boka antacid side effect hi anga lova atlang pui thu in ko thalo siam theya ekhal te po ka siam theya e ba ka ko por le voina sa ka tiang te po kha a thlen ve thei bokani chuanin pakhat le a chuanin H2 blocker anti a hi histamine blocker ei hi kan mang bak talot na in chuanin ranitidine kan tiang te famotidine kan tiang te cimetidine kan tiang che tiang hi ni a hei hi PPI kan ti te an hian a thoda ni an ang de urenga hemi pumpuya thur om te kha in siam tut ko kha ati tlem ve theya amai ro chu ni cheda kan soi PPI pantoprazole te omeprazole te ai kha chuanin a chak lawa heng poina side effect chu ani thei chu ami ko thalo ang chi te umna te lu haina te thakbol te taksa chawna te tiang kha a thlen ve thei bok ani chuan hemi kan pumpuya thur hemi om acid hydrochloric acid om hian tangkai na tam tak ani ya hemi kan pumpuya acid hianin kan thil ei rang sa te lek thil thom thro tak tak te kha alo pai toi thina in hei ba ka hianin acid chak tak hianin nge kan thil e a ganin natna hrik te mo tian ta kha alo amin infection a siam theini ka tian natna hrik te po kha alo ti hlum ta ni chuanin hemi kan pumpui bang mang hianin hemi kan pumpui bangin na vitamin B12 kan thil e tanga lo tel te kha ka tiang hi blue te po kha apui ve boka chuanin kan pumpui thur te na pH hi oma pH a hianin 1.5 atanga 3.5 hemi inkara hian om tur ni hemi inkar hi normal ani hei aya anasat emo atlem emo khan chuanin harsat na kan ne thina ni tin pumpui pH asam lut tuk emo acid adal lut tuk emo po hianin harsat na kan ne thei thowa entinan omeprazole te kan ena satu tuk chuanin pumpuya acid kha azutitlem dei theya katinga khan chuanin tiang pumpuya acid tlema hian chuanin hydrochloric acid supplement te po kha etelve angai thin an tak thin ta ni ami kan pumpuya acid chak tak mai hianin i chak ma sela kan sa ate kan thil e from tak tak te kha lo pai toi ma sela ami kan pumpui bang hi ati cha chuang mi lawa he chanber chu ami kan pumpui bang hianin ami mucus anti ami nang ban ne tiang hi ati chuaka he hianin ka pumpui hydrochloric acid ina pumpui bang te achi azok tur ei che tur kha avenga tin he ba ka hianin pathian min siam dan hianin emi kan pumpui ina acid siam chho hi emi kan thil eite pai toi hei tur tok le emi pumpui bang ti chethei lo tur tok hianin pathian hianin kan pumpui te hi alo duang vek mai ni tin hemi kan pumpui a thur tam lu tuk te hetia kan lo ir chhuah hianin chakong long an ti hemi GERD kan tiang te po hi lo om thina hemi hi an soi le la pumpui chung changa hianin heta yan he kan chakong omat kwatang hianin chu kan pumpui hemi kan chakong om vela ning chu hala vela chakong le hemi kan pumpui thlen ma hemi inkara hianin valve ang deng deuh hi oma hi lower esophageal sphincter an ti and then kan thil eite kha thil kan en e khanin khami valve LES kha alowin honga kan e zo khanin aphui le thina ni khanin hemi kan pumpuya thur chunglama lo chho thur te le kan thil eite chunglama chho tur te kha adang thina ni entinan mai aling le zong te na in khai mai la kan pumpuya chok le achit kha achuak chuang lo ni pa nga ya chuan amai ro chu nat na wang te le hatia har sat na hemi LES har sat na om chuanin kan du wang reng ni lo eng mo wang sang wang khanin pumpui acid kha hemi chokong chung lama pumpui chung lama khan lo chowa khanin
ir thu helai na ka roka thi kara so kan tiang che yang GERD gastroesophageal reflux disease kan ti kha athen thina hetiang nei hi nai kan tam bokani tin thil pakhat le chu kan pum jada kan suyang khanin kan pum pui bang khanin nang kha ati chua ka khanin pum pui asitina pum pui bang ei tur kha avengani amero chu ni chana kan sui helaya valve LES kan ti chunglam esophagus kan ti anga hin chuanin khatiang veng tur khami mucus lining khatiang tu kha ve lawa hei wang hianin hemi pumpuya asit te rok alo chho hianin lai rok le lai chakong chunglam pangkha atilong ma bi mai bokani chuan khatiang longa chuanin ni chana kan man an soi bok sukal fet hi atha hemi sukal fet na tho dan ber chu ana kam pumpuye mo chakong ai mo long mo pa ne mo lo am ta se kha ni kan e khanin avabo tila enge khatiang along le pa na khanin ava betta chuan kha along le pan lai hemi acid ina avachi areng tur kha aveng ta chuanin pumpui le acid te tin ril te po niang chu khatiang long te po kha lo dam ma thi nani ole kha pumpui ulcer mo long mo dam doi rang an na tho dan te le side effect om thei kan soi thei tlem chu ni te se